تیوگی ملکہ تنخواہدار ہوار دیگه طبقه نیمگا چه جم بودگی ٹیکسی تفصیلات دیمات کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر ردا رہو کی مالی سالی اولی شش ماہا تنخواہدار طبقہ 150 ارب کلدار ٹیکس ادا کتا ہما کے برآمد کنندگان نسبتا 248% گیش ٹیکسی جبکہ رہو کی مالی سالی اولی شش ماہا تنخواہدار طبقہ گوستگی سالی نسبت 38% گیشی ٹیکس ادا کتا امی سالہ تنخواہدار طبقہ چا 63 ارب کلدارے ٹیکس یکجا کنگے گمانی ایف بی آر گوشگی رہو کی مالی سالی اولی شش ماہ درسا چا گیش ٹیکس 228 ارب کلدار ٹیکے دارا ادا کتا ہما کی گوستگی مالی سالی نسبتا 31% گیشی بینکانی خاتے دار گیشی ٹیکس ادا کنگے دومی نمبر سراہا ہو جبکہ شش ماہی نیاما گیشی ٹیکس ادا کنوکانی تہا درآمد کنندگان سیمی نمبر سرائی رہو کی مالی سالی اولی شش ماہی تہا 57% ودولڈنگ ٹیکس چرستا جبکہ گوستگی شش ماہا تنخواہدار طبقہ دکاندار و درآمد کنندگان نسبتا 2% گیشی ٹیکس ادا کتا ایف بی آر گوشگی جولائی بگرد دسمبر درآمد کنندگانا سندھ چ تنخواہدارا 66 ارب ٹیکس ادا کتا آئی تہا چیو کا کراچی تنخواہدارا 57 ارب ٹیکس ادا کتا جبکہ پنجاب چا تنخواہدارا 59.4 ارب کلدار ٹیکس داتا آئی تہا 33 ارب یو کا لاہورا چا یکجا کنک بودتگا اسلام آباد چا 19 ارب بلوچستان چا 4.2 ارب و خیبر پختونخوا چا تنخواہدارا 9 ارب کلدار ٹیکس جم کتا وش نیوز اسلام آباد